MP Berensing Inti Lok Sabha election aphan ken kam kajiro Minister Barim Khorsing Inti Athengkup MP Berensing Inti Mei Kangni KPLT asokpen ke katang bang pria tumphan nep ingnang ne pulute west karbing anglong rada tum kasisak dokok tahai Pulini along bait kacing ko inut apran ke dam lapen inut areng angu kisu Karlo nili karbi birta than bang thare harmony be non birtang ton pen arjui tha Karbi Anglong District Congress Committee pen suri hinira krisir kep Lok Sabha election aphan kisi kedang ame pangching pontang lo Thang ni phai ingkora hini arni haragat rong supi minister Barim Khorsing Inti Athengkup along MP Berensing Inti pen Congress amai padodam Ladak muntina meme alam ke lapu henlo minister Barim Khorsing Inti Athengkup along ke pado amai along minister Barim Inti lapen ahem asor mate EM Barim Premola BP bahinita chetong dunde itu সরকারের উপর ডিপেন্ড করে তো তেনে কেতিয়াবা কয় সোনকালে কৰিব কেতিয়াবা কয় সোনকালে নকৰিব কিন্তু আগন্তুক যিটো লোকসভা নিৰ্বাচন গোটেই ভাৰতবৰ্ষ যিটো আমি দেখিছোঁ যদি ঠিক ঠাক চলে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক আমাৰ কংগ্ৰেছে কোalition চৰকাৰ হওক যি হওক বিজেপি নাহে কিন্তু কংগ্ৰেছে আহিব আমি ধৰি লৈছোঁ পৰিৱৰ্তন হ'ব বুলি মই দেখিছোঁ সময়বোৰ দেখা যাব কাৰণ এতিয়াতো প্ৰটেকশ্যন দিব নোৱাৰি তেওঁৰ যিজনে কাজিয়া কৰিছে তেওঁ হ'ব পাৰে কিন্তু যিজনে কাজিয়া কৰা নাই তেওঁৰ মতে একো হোৱা নাই মই ঠিক আছে মই কালো কাজিয়া কৰিম বুঢ়া মানুহ ডেকালক কি কাজিয়া কৰিব ৰাস্তা খোলা আছে নেকি কিন্তু তেখেতৰ কাৰণে আপোনাৰ ৰাস্তা খোলা নেকি কংগ্ৰেছটো সকলো কাৰণে খোলা যদি কংগ্ৰেছী হয় যদি কংগ্ৰেছী নহয় বন্ধ বিৰোধী যদি হয় এইটো তেওঁৰ কথা আমিতো বিৰোধী হোৱা নাই আমিতো কাৰো বিৰোধী নহওঁ যদি তেওঁ কংগ্ৰেছী হয় আমি তেওঁৰ বিৰোধী কিয় হ'ম যদি কংগ্ৰেছী হৈ যদি কংগ্ৰেছৰ নীতি নিয়ম নেমানে যদি কংগ্ৰেছক যদি তেওঁ বিৰোধিতা কৰে তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছী বুলি কেনেকৈ ক'ব KPLT songpen ke katang Rajib Ingti longku terang jak veteran lapen longjon timung bang phan nep ingnang nangji latung ke KPLT claim bang phukali arni ke ong benda police lapen army phan tha than pachini pamelo bon seta pini arni an nep ingnang nelang latung phan nep ingnang ni polote west karbi anglong district arat aphan latung pen penang pasik sak dahai pusi KPLT pache thangchun bang SR kronjang pen birta pachini Thang ni pha ingkora hini arni kausna por phai pho por hutta KPLT first lieutenant parting kathara hema sorapha 9mm pistol pen athang jong clock pen ke ther tekang polam pachini an parta thang ni phai ner cap arni ampinong NEC RCC dolok ka salamatuma phan kenep kang hu ponalang litum henlo polam thi police adum pen pachini lo bon setami non anta nep pon thek thi polam ta alang litum pen pachini thu la solar ke KPLT claim bang pu Samson phurala pen long chora tuma phan se chinthong tokbi rong sorahem kisang bom hutsi nep ingnang dam check pata pachini alang litum ke KPLT akimanga puthak rong soraphan ki than ki mum ponjia phasi mai ke tar chot alang lituma phan ninia bang nang lovek nang ji pusik kongchun bang wojaru hanjang mai phudonri kram salapen commander in chief SJ jangatopen hamren police atuma phan sodak pen pachini Silinjan Forest Rank Arlo, Diopani Jingrong Pi Arong Along, Patue Ajo Porfa Hinimalom, Habit Ignar, Hum Crazy Munit Kidohem, Free Type Pusikat News Peranke Bokajan Pen Birtanang Pale. Kopai kemi Ignar Hem ke Phalang Nohut Munit Atum ke Aprana Bakke Chipa Jong Dunlo, Sita Halapu Hem Arpong Amokha Bangsi Pripi Thailo, Non Malam Habida Ignar Hala Swahavar Malam ke Dovera Jong, Radatum Kai Ketao, Chikom Rompensi Donang Bomlo, Lasi Ignar Rai Komate Forest Department Atum Lahai Habida Ignar Chikok Jiaphan, Radatum Chuningri. Non malam support Handina Farman Birtamo Ington Ponexina.
Kaziranga English Academy, future flourishes here. An English medium, co-educational, fully residential 10+12 school affiliated to CBSE New Delhi. Admission open for classes 3 to 9 for the session 2018 and 19 for class 11 from April 2018. Opposite ISPT Garchuk, Guwahati 781035, Assam. For more details, you can log on to www.kazirangenglishabacademy.org or you can also email at the given at MP Biren Singh Inti Lok Sabha election aphan ken kam ka chijor Minister Bare Khorsing Inti Athengkup MP Biren Singh Inti Mei Kangni KPLT asokpen ke katang bang plia tumphan nep ingnang ne pulute West Karbing Anglong rada tum kasisak dokok tahai Pulunia long bait kacing ko inut apran ke dam lapen inut areng ahu kisu Karlo Nilikarbi Birta Thanbang Thare Harmony Be Non Birtang Tonpen Arjuitha Karbi Anglong District Congress Committee Pensuri Hinira Krisir Kep Lok Sabha election aphan kisi kedang ame pangching pontang lo Thang ni phai inkora hini arni haragat rongsupi Minister Barem Khorsing Inti Athengkup along MP Biren Singh Inti Pen Congress amai padodam Ladak Muntina Meme Alam ke lapu henlo Minister Barem Khorsing Inti Athengkup along ke pado amai along Minister Barem Inti lapen ahem asor mate EM Barem Premola BP Bahinita Chetong Dunde এইটো চৰকাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰেতো তেওঁলোকে কেতিয়াবা কয় সোনকালে কৰিব কেতিয়াবা কয় সোনকালে নকৰিব কিন্তু আগন্তুক যিটো লোকসভা নিৰ্বাচন গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো আমি দেখিছোঁ যদি ঠিক ঠাক চলে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক আমাৰ কংগ্ৰেছে কোalition চৰকাৰ হওক যি হওক বিজেপি নাহে কিন্তু কংগ্ৰেছে আহিব আমি ধৰি লৈছোঁ পৰিৱৰ্তন হ'ব বুলি মই দেখিছোঁ সময়বোৰ দেখা যাব কাৰণ এতিয়াতো প্ৰডিকশ্যন দিব নোৱাৰি তেওঁৰ যিজনে কাজিয়া কৰিছে তেওঁ হ'ব পাৰে কিন্তু যিজনে কাজিয়া কৰে Dinamo pi putot Birta long bang thulu buklia ben Guwahati anat ke dam bom ihum apachi abai thangthang ni pha ingkoi ro ke thom arni thengpi arong along ke patong ajok bait kebe ka bang pu adim along amat apran dam juilo Areng ahu ke so abang pu apan puluni hospital along se ke chelang ji apan amen thap dam lo kitilo da bang pu apan postmortem ji apan difu civil hospital along an wan lo kaching ko i abai a number avelang lapen Birta ke tok ahul anke kiti abang pu apan ta bang tek tek thelang Assam University Dipu campus along thangthang ni phai ingkora na hini arni pen ni phai ingkora na cap arni ani troxia pharma kacharli rusoi janga tumpen Assam University Dipu campus ke paman pona Birta kat news along Birta nangphale Thang ni phain kora ke thom arni le thota history department lapen political science department angbong football ke pachu kachipate padopon an parta commerce department lapen anthropology department angbong ta kabaddi kachipate ke paropona Birta longdon lapen an parta agapre ke pathu ason kachipate padopon loke charli hindetle ke charli pukali ke pathu hinta charli nangji pusi AUDC along ke charli atumpe nitroga pharman AUDC week paman pon lopusi Birta ribdun long Birta bangela pansi kangton poniglo lang ikbom thakat news channel tumi thakme kurwang thu